Sotlamanhle kusinjalo ngabo lwesine nayishaya kunla insimbi esiphohlongo ekseni siyasingena kulo kehlelo Tenhlalakahle Eswatini ihlelo chama lapha kulo office lamhlonishwa liphini landvunankulu siyadona tindzaba Tenhlalakahle ekhaya Eswatini khona ke melo sokazwane longena sichubana kehlelo masotlamanhle lomhlamba nathi vakashi lasiphathele tona lana tawusiphinza sitekele kusihamba lomhla siteka yipi kulo kehlelo Tenhlalakahle ekhaya Eswatini akuvusela kwamukela emsatweni Mangweni. Awangibonge Mnguni ngathatha lethuba leli Mnguni ngivusele wena ngivusele naye umlaleli ekhaya Mnguni. Siyabonga Mangweni siyabona ngabe mhlambe uphilile uvuka uphila ke lo mhlekuseni sikhomenza Tenhlalakahle ngake vele sakhona ukukhuluma kahle nangabe nathi singasibo bantu labaphilile vikini liphele mhlambe usetha sifombo sevini liphele bestekadiphi bestekadiphi ehlelweni kusaba vele omhla kuthi ngicwadiphi Mangweni. Awangibonge Mnguni kungaba kukhumbuta kuye umlaleli Mnguni likakhulini nje ke vikini liphelile ukuthi ngabe besi khuluma ngani Mnguni ehlelweni evikini liphelile Mnguni besigcizelela kakhulu nje ke bomcoka bekuthi bantwana bathathe le certificate bafika emhlabeni nala khona ukhanzakala ukuthi kumbeke sekwentekile kwaba nala umaphutha abatali bangakhona ukuthi bakhona ukuthi bende certificate semntwana wabenginayo ke phumlana wakazwana washo ukuthi ke lokukuhle ngako lokho uthi noma ngabe sekwentekile akufuni ukuphela inyanga kuphela inyanga letimbili ungakakhona ukuthi akibo utowenda certificate semntwana sakhuluma ke elikakhulwini ngebumqoka baso le certificate lo ukuthi kumbeke bumqoka baso ngiloko ukuthi sisita lo mntwana akhona ukuthi akhona ukungena esikolweni phindze kwanana nawe wena mtali kukhona lapho sikusita khona ezusaqhubeka usenalabantwana Mnguni njengoba tikola betuvula saba nako lokuthi bantwana bangahlali emakhaya abatali labo lasebashiyekile abasukume baye khona emahovisini elitikola tasekhaya khona batawufike bakhona ukuthathela bantwana certificate noma ngabe batali sebashonile abaye batafike bachaze washo ke wazwana ukuthi kunemahovisi lesebenzisana nawo elikakhulwini esigabeni sala khona ukhanza ukuthi kumbeke batali sebashonile bebantwana Mnguni kodwa lokho akusho ukuthi umntwana angeke akhona ukuthatheleka certificate Mnguni. Kevakala ke mazwane ke Mangweni imizuzu ngamashumi 2 ishandle insimbi esiphohlongo ekseni 20 minutes after 8 elomohla ngabe vele sitekadiphi kulo kehlelo Tenhlalakahle Ezwane. Yawo ngibonga Mnguni kungaba ukuthi nje kokulamuhla ngathi sena umlalelo sikumbeke ngihamba natho tivakashitami lokungusikhulile wakanqumalo lo ngisohlala kahle losuka khona ehovisini le Tenhlalakahle lelingaphase lo office leliphindandvu nankulu ngihambe naye wandile simelane losuka usuka enhlanganweni yaka SOS long program manager welihlelo labaliqhuba nelohhovisi leliphindandvu nankulu lohovisi leTenhlalakahle lihlelo le foster care Mnguni la khona sikhuthata khona ukuthi kumbeke bantwana abagcineke ngaphase sandla setihlobo tabo bantwana Mnguni likakhulini nje la khona ukhanza ukuthi umntwana sewude batali umntwana angade khanzi kungathi kumbeke kude lapho bekangasitaka khona noma ke kukhona abantu lafuna ukuthi bamgcine labo bantwana kodwa ke lapho kufuna ukuthi kube indlela leti abasemthethweni Mnguni bavakashele lona leli office bavakashele yena SOS ngoba lapho kusibisela emuva la khona kadzeni Mnguni bokhanzakala ukuthi umntwana uyahlala nemtali langamtali amkhulise amende abe lutho Mnguni kungabukelelelwane lehlelo ke leli lila ekuthenini kumbeke libambise nahulumende elikakhulwini ukuthi ligcine bantwana bafukameleke ngendlela yokuthi bayakhona ukuthola tonke izidingo tabo Mnguni bayakhona ukudla bayakhona ukuthi bafunze akhathalekile ukuthi batali babo abasekho emhlabeni Mnguni. Sikhuluma ngehlelo masatamahlele foster care lelisungisa ke litiwethe eliphini landvunankulu libambiseneke lapha ne SOS Children Village lomhla siteka lehlelweni ngebe ngoni ke la khona sikhulwa nqumalo olongisohlala kahle kulelo office lamhlonishwa liphina ndvelankhulu ambisana ke wandilo kasimelane ucama lapha ke SOS Village ngicela ngawe ke Mnguni ngikuvusela kwamukela emsatweni wangwane. Sivusele Mnguni sivusele nemlaleli ekhaya siyabonga kakhulu ukusemukela kuleli hlelo namuhla. Ya kepha ke mhlambe kusithatha nje sithombe ukuthi kepha nasikhuluma nhlangano sabasonhlala kahle nalomnyelo ovakhuluma ngohlala kahle sonhlala kahle ukuthi sikhuluma ngani.
shathi ngafishane sikhuluma ngebambu lababuke inhlalakahle yebambu nje even Okay. sesithi pheceledi ngema social workers sibuke nje kusukela kulomncane kuyafika kulomdzala ukuthi loyo muntu loyo asaphila uphatheke kanjani ukhula kanjani futhi ukhuliswa ngubani ngakiphi inhlangothi ukhuliswa ngumtali noma ukhuliseka ngalendlela lesitococisana ngayo namuhla. Angikuva sana kwamola Msatweni Mnguni. Sivusele wena oyikudu sivuselene balaleli khaleni lalo umsakazo wesiswati. Gama la SOS Village ligama abantu labanyengi labalijwayele kepha ke bafuna ukuva lesithombe ukuthi kahle kahle nasikhuluma SOS Village sikhuluma ngani Mnguni? Inhlangano yaka SOS Children Villages Mnguni inhlangano le sebenzisana na hulumende le sebenzisana ngaphasi kwelitiko leliphini landvunankulu. Sithelela kakhulu emsebentini wabo ngobe kubantu lababuke tenhlalakahle even laseSwatini. Inhlangano kaSOS yona igijima kulomgubudla wetenhlalakahle yetebantwana. Ikakhulukazi bantwana lasebalahlekele ukukhuliswa batali babo lababatalako. Kungaba ngokuthi sebete batali indzaba tekufa, sibuya kubo COVID, sibuya kubo different letiningi. Kungaba ukuthi mhlawumbe labo bantwana abasakhona ikhuliswa batali babo ngentimo nje letikhona emhlabeni batali baboshiwe umntali mhlawumbe ingqondo seyithinzekile ngoba siyathi ukuthi ingqondo ingathinzeka kude umntali ongakhona ukukhulisa umntwana. Inhlangano kaSOS ke ikulo mgubudla lomkhulu kakhulu ukuthi site hulumende ukuthi labo bantwana banakekeleke ngobe uyothola ukuthi baba sigabeni lesikabi noma ke uthola ukuthi bese basilela ngemuva kanti babantwana lababalekile live nangabe likhula lingana bantwana balo lelo livelelo lisuke lingakhuli ngaloku luphelele. Nanikhuluma ngabantwana nikhuluma abantu abasuka eminyakeni emingakhi Mnguni? Nasikhuluma ngemfana Mnguni wakithi sikhuluma ngemfana lokuchazwa ngumthetho osisekelo waseSwatini lokusho ukuthi nje kusukela ku0 kuya ku18 years lokungephasi kwa18 weminyaka ngumntwana loyo uma ngabe tindzaba takhe nje salahlekela indlela yokukhuliseka thina SOS siyathinzeka kakhulu sithinzela office labo solihlala kahle ukuthi singahlanganisa tandla kanjani siside leyo mntwana. Cha sikuyevakala ke Mnguni sibuye ku enkabandla sikhulile sikhuluma ihlelo le foster care lomuhla yini le foster care? I-foster care shothi ngidawusho ukuthi ngiletinye indlela tekugcina abamphana lesinato la kulomthetho webamphana. Singasho ukuthi pheceledi le alternative care la khona umfana sekade khanze sekalahlekelwe mhlambe kukhuliseka phasi kwesandla sebatali la khona ku foster care uhlukene ukuthi leyo mfana loyo uhlala nemomfu langamtali nasithi umfu langamtali shothi ngumomfu lode buhlobo naye kungaba ngumomfu mhlambe la kamtholile noma ngumomfu la bavumelene ukuthi ngicela manje ungibonele lo mfana lona kwesikhashana noma kuleso sikhathi labatawuvumelana ngaso kepha lokuya kube mcoka ukuthi lokho kugonyatwa nguhulumende futhi kumele labo bamvu labo bangahlobani kubede ingadi phakathi kwabo. Ngibanike mhlambe lo kusuka lo mfana ayocela ukuthi mina ngicela ukuhlala lapha noma mhlambe kusuka lo muntu lo ngathi ufuna ukuhlala lo mfana kusabe vele ngidiplet ingono ufuna ukuthi ihambe kude agcina amthole lo mfana ahleli naye. Mhlambe ngingabuyela nje emuva sihlabani ukuthi le foster care ayicali namuhla ungakhumbula nje nawe ekhaya kini mhlambe bekukhona abantu lebebahlala ekhaya ungeke wati ukuthi mhlambe singahlobana kanjani naleyo muntu loyo so kuhambe kwahamba kwabonakala ukuthi lelinani lalabantu likhona but site kahle le nombolo ukuthi sitawuthi bangakhi vele laveni la kangwane futhi nalapho labahleli khona siyabati yini naletinyalela labanato siyatati yini so uhulumende wakubona kukuhle ukuthi akusale kwateka ukuthi lancumalo uhlala nemfana wakamaziya wafika kanjani kulelo khaya lelo futhi leyo mfana loyo unatiphi inkinga la kanato mhlambe le hulumende kanye naletinye inhlangano bangambambisa kanjani ukuthi leyo mfana loyo akhuliseke ngendlela lefanana njengalabanye bamfana nokunye kuyenteka ukuthi batali bafike ehovisini lethu kungaba kusehovisini la SOS noma lakithi noma nje basive lokusikhuluma nyalo bacele ukuthi mina ngide umfana ngiyafisa ukuthi ngilule esandla ngisite leyo mfana loyo lokhona noma hulumende la kangangipha yena so tikhona ke tingoni la khona kumele kwethi bese siyakhulumisana siyamcocela umlaleli ukuthi kutawudzingeka naku nanako. Cha kevakala ke Mnguni lokusho ukuthi yini ke buhle balolu hlelo lolu
ikakhulu kumntwana? Buhlele bukhona sihlabani ukuthi lo mfana siphinze sivusetele buntwana kuye phinze sibuyisele naku lobe kungamlahlekela nasekalahlekelwe ukukhuliswa ngumntalo wakhe. Ngiyabekisa nje bamfana lesinabo ka foster care ukhanza ukuthi bamfana lesebalahlekelwe vele ukukhuliseka ephase esandla semntali. Ngaba ngumntali lo sebenzisa tidzakamiva, kungaba mhlambe ngumntali lo sekaboshiwe, kungaba ngumntali mhlambe lo de emandla noma ingqondo yakhe noma indlela la sekangakhona esimeni seyingasammendi ukuthi angakhona kuba ngumntali lophelele kuleyo mfana loyo. So lelihlelo leli ke libese libuyisela letithako tebumfana la kuleyo mfana loyo lesikhuluma ngayo angasafanani njengazuthi so ungilolahliwe kuyabuyiselwa indlela alakhuliseka ngakhona ngoba utakhula phase elikhaya lelitaba nemihambo nemasiko akhuliseke ngenhlonipho athole imfundo naye kude la atawubhalwa khona ukuthi mina ngitalwa ngimake lobe kadle emgconyeni ngitalwa ngimake mhlambe lo sekashona noma ngitalwa ngimake lo waboshwa. Nginebenguni ke lo mhlela sikhuluma kancumalo kanjalo na Wandile kaSimelane. Wandile kuchama pha SOS Village. Ngibuye ngakuwe ke Mnguni. Tiko uhulumende akasebenzi yedwa njengoba nichazile nisethula la ukuthi kulolu hlelo nibambisene lehovisi eliphini laNdvulankulu enahulumende. Engabe nibambe ngakuphi ke nene SOS kulolu hlelo foster care? Sine kwethu umnguni wakithi ukuthi hulumende nguyele itonke leticelo tifikela kahulumende ofisini labo sonhlalakahle. Okay. So umntana nje nangabe kukhona lesimsita ngako sisike sithini bengihulumende njengoba sisinini lesikhulu kuto tindzaba tebantfwana lase balahlekelwe kunakekelwa abadali babo. Mhlawumbe nje kungeta lobunye buhle njengoba ubutile kutsatsi wethu lapha ukuthi umntwana yini kuhle ngani nguye. Indlela ebalekile kumntwana luthando nekunakeleleka. So lo hlelo la ka foster care livusetela lo luthando ukuthi kube nenzawo lo mntwana lapho khona angathola luthando khona, kube nenzawo lo mntwana lapho angaphinza khona ukuthi anakeleleke khona achubeke akhule abe ngumuntu. Ninenzawo netindzawo mhlambe ngase ngicabanga ukuthi awabala Mnguni emahhovisi enifundeni ekhona ngoba ngase ninabe cishe lonke levese ekhaya Eswatini. Nenda njani ngenini nithatha labantwana la kuhulumende nibagcine noma mhlambe ni usi la ngabe khona umntwana uhulumende lamnetela umntalo sangamkhulisa bese niyalandzelela kubosa umntwana vele uphatheke kahle yini? Sinelichaza lethu lasindlala khona sinemahhovisi enhlangano stegi nala imbabane. Lebe kwendeka ngasemuva bothola ukuthi uhulumende nabo abantwana sowulahliwe lo mntwana mhlawumbe utholakala la mgwaqweni nakusakwa kasatiwa ukuthi ngwakuphi na ufina afikele emaphoyiseni afikele ofisini labo sonhlalakahle. Lebe sikwenda bothola ukuthi mhlawumbe sinawo leto tindlu tekubambisa uhulumende asafuna tihlobo talabantwana kokuthi baphi labanye kuthola ukuthi vele balahleke isiphelwana. So inhlangano ka SOS bothola ukuthi yahlala nalabantwana khona le ema village. Kojake nyalo umoya uyashintsha emhlabeni wonke. Uhulumende usibitile wakhulumisa tindzaba ukuthi sekufuna sisale de-institutionalize lokho ukuthi akuphele noma sinciphise kufaka abantwana kuma institutions. Ngakho ke sekusibita ukuthi nathi silalele njengoba ngivetile ukuthi baphathi bethu labakhulu nguyahulumende. Silalela yena nguyasilawula ukuthi nyalo sengimele sibhekele naye ke usitwa ngumhlaba njengoba live la kangwane lingakathi meli livele lelisayina emithethweni yakamhlaba hlangene lekhulumisa tinhlala kahle tebantu bonke emhlabeni wonke. Ngibuya kuyo ke sikhulile ngifuna ukuva ukuthi nayo le data noma mhlambe lo luhlelo labantwana lokuthiwa nje nabo mhlambe bafuna ngelo hlelo ka foster care kusinawo bangaka nibagcinile nakachama kumuntu yakhona ukuthi wena singakunika nakubani noma singaqhinze sikufune abantu noma mhlambe lo muntu uyatfaka leti celo bese mhlambe namhlazana akuvela umfana sempindelweni yangitshela ukuthi cha sicelo sakho siphumelele. Ngiyabonga Mnguni. Lokukhona lokwendeka manje ukuthi mhlambe lelihlelo licale kusukela nga2021 sinabo bambana lesisiba enrollile laba fike ku 118 kepha labo bambana labo ngaloko ukuthi sicale sabafaka la kulamakhaya so sisebenzisa lamakhaya lesivele sinawo. Okay. Ukuthi sibathole ngoba
banemakhaya lahlukahlukene ukuthi lena igcine bamphana labangaka but bakhona labanye lesiyayisibathole mhlambe ngaleto dehlakalo uyaye uve nje silabani bathi namhla kunemphana loshiwe egedeni kunemphana loshiwe esibhedlela leto indlela leto ngito futhi letinye letisita ukuthi sibathole labamphana kepha sisafuna loyo mntali loyo longahle abe kahle kukhulisa leyo mphana loyo bese siyabagcina kwesikhashana kulawo makhaya lawo lesinawo. Bengonenda ucela umbuto wokuqonisa ke nongithu ngeke mhlambe ngokhombe kulomunye noma kulomunye dinkinga muni ke lenibhekana nato ngoba ukukhulisa umntwana lo ngamtali labanye bayase kulukhuni nawe sokucinisa isandla usiphela ufuna benesalelihle uthi akufanele akwende kimi ngoba kangitali nawe uthi uyamiyekelela mhlambe naye xa ukhula angakhuli futhi ngendlela ekahle uthi wena ngumniyeta lithando sokukhanza mhlambe lithando gcine selimenda aba ngumntwana ongeka asakhona ukuthi kumele kusasa abe ngiye nje angasakwathi kwenda lutho dinkinga muni ke mhlambe lantsini nisasebenzela uhlelo lo lenigcina nidibana nato. Singaveta nje ukuthi tikhona letinkinga wena Mnguni ngoba vele sikhuluma ngebamphana labandlule etimeni letimatima ngiko lehlelo leli livulekele ukuthi sitobambisana sinalabatali labahlala nabo ngoba labamphana basetimeni bamihibahiba futhi badzinga nelithando badzinga nekunakekelwa nekusonzedwa kakhulu phinze kuba naletinkinga ukuthi ungakhanza ukuthi la khaya ngimi lo lancuma lo lona lenhlitiyo yalokufukamela lo mfana ukhanza ukuthi lona lengithethe yena akekho kulenhlitiyo lenginayo ukhanza ukuthi sesinaleto dinginga leto kepha ke ngekusebenzisana ngani ngoba uhulumende unabo bomfunza sikolwa la khona labo batali labo bayeta batofundziswa ngokuthi lokhu senikhulisa umfana lo kanjena ke kubhekeke nathi timfo leti kanjena kuthiwa nje nasona lo mfana siyakuyekelela sithi chubeka uyowenda tinfo takancuma uchubeka uyowenda tinfo takabani so kubana tiba khona leto dinginga leto futhi singasho nje nawe ncuma lokho ukuthi na usehletine bamfana bakhe ekhaya tikhona dinginga tetimali la khona vele kufika kwalomfana loyo lofika kokutaba khona ukuthi kameteka ngetemnotho kepha bayafundziswa labo batali labo ukuthi ngitiphi letinye indlela letitawenda ukuthi lempilo ingaguquki phela kungabe solo kukhonjwa lokho ukuthi solo kwafika lona impilo yalakhaya ayisafanani. Niyalanzeleleni bosohlala kahle kubukwa labantwana ukuthi ngabe vele basaphatheke kahle yini lanilanzelela lenda njani yakhona kuhlala phansi nomntwana nembuto esimo noma niyeta nje nifike nibuke ukuthi isimo lakhe masihamba kahle yini bosohlala kahle. Bengivetile Mnguni ukuthi bakhona bomfunza sikolwa labanye lesinabo lo kufaka ekhathi ukuthi nabo labamphana baba nawo umfunza sikolwa wabo la khona indlela lenye lesilandzelela ngayo ukuthi nisehletile emakhaya bo andi kuhamba njani ngoba labanye angeke mhlambe babhoboke ngaleso sikhathi lesona sifikile emakhaya kepha vele njengasonhlala kahle umsebenzi wami ukuthi la nginemphana khona kungumsebenzi wami ukuthi ngilandzelele njalo ngidokwati ukuthi leyo mphana loyo nangimsusa lena ngiyombeka lena simo sakhe siguquke kanjani futhi leyo mphana loyo wati mine kude lomunye latamati ngcono ngoba nguye lo fike impilo yakhe yaguquka ngami so vele kubhekekile ukuthi umlandzelele yomfana loyo kube nepoti lephuma ukuthi impilo yakhe nangimsusa nempilo yakhe enyalo lokusekahlala namake ishinje kanjani nasesehlulana ke nalomfana ngenta njani kuhle kakhulu lokho Mnguni kuyendeka vele ukuthi umfana ufike kulesigaba la khona uva ngazi ukuthi ngaze ngilinyale lomfana siyakhuthata lokho ukuthi khulumisana nasonhlala kahle wakho ngoba umntali ngemntali unasonhlala kahle wakhe ungabinzi ngoba nalokuhlulana akuqali namuhla ungafiki nje namhla uthi soyangehlula but sicala lemuva lokho ukuthi sibone indlela ukuthi nine nisebenzisana njani naleyo mphana loyo kepha sivule lo mnyango ukuthi kunebaka SOS kunabo sonhlala kahle la khona ungathola lokufukanyelwa noma lokusitwa usakhulisa leyo mphana loyo. Ya ngibuye ngakuwe ke Mnguni kwandile labatala abahlala labantwana bathini mhlambe lanikhulumisana nabo sike saveta indzaba yetinkinga ukuthi ngikhona ngena tibona udveta Mnguni lapha sikhulile ukuthi likhona letinkinga letikhona vele ngalana nikhulumisana mhlambe labatala abagcina abantwana bathi yini inkinga nawe mhlambe tiyavela inkinga wena ayikude inkinga ngento letibekwa ngomnguni lapha sikhulile lo ukuthi uyothola ukuthi kuba ngema behavioral issues tindzaba tebantwana ukuphatha
kodwa ke siyathokoza lokuthi uhulumende lapha ehofisini labo sonhlalakahle ne department ya children uqashe abantu lapha labafunzile labalolongiwe labayisekhashane wahlanyela imali ukuthi bacijeke ngato tindzaba tekunakekela abantwana so letindzaba leto tindzaba labakhonako ukuthi batikhulumise uma tivelako tinkinga tikhona ngoba nje lokunye lesiye sakutfola sasukumisa loluhlelo sikhanze batali labanye ngoba sithatha nebatali lasebavele bahlala nabo uhulumende ufuna ukuthi konke kusale kuba semthethweni simukela sicelo salo hlala naye simukela sicelo salo longahlali naye so lesikhanzile kulabanye labahlala nabo kunebatali lamangweni labavule etandla bavulela abantwana labaphila nekukhubateka lokho ke sifike sakukhanza kwasimangalisa futhi kwasikhutsata kwamvula nemehlo uhulumende ukuthi labantu bahlala nalabantwana nje abakaqeqeshwa lwati luncane lokusho ukuthi uhulumende ngoba lenye inhloso yakhe kusukumisa lelihlelo ukuthi atokhona kuphakamisa luhlelo loluphelele ukuthi lishoda kuphi angalisekela kuphi lime licine lokunye nje lokuyavela ukuthi kuvele kufuna ukuthi kusasa ticine tikolo ukuthi labatali abahlala nebantwana lokuhlukana ngekuhlukana ukuthi yini inkinga lo mntwana noma ke yini isimo laphila naso nangabona emehlweni umntwana usitakala kanjani ukuthi abe nalolo lwati lelo. Ya ngibuya ngakuwe sikhulile ngifuna nje kuva ukuthi niyakhona yini kuthinza imiphakathi nanisacuba lohlelo lolu nokuthinza imindeni ngabe lo muntu osochamukile mhlamba wasufuna ukuhlala nomntwana yakhona nomhlala mhlamba kuhlala phansi nalemndeni nelokuthi emphakathini yayifaka indvele la ngibuye kuwe Mnguni Wandile niyakhona ukuyifaka nikhulumisana naye la kuthi sathi nambani wakabani uthi ucela kumanje uthatha nomntwana noma niyatendela nje ngoba sinifuna ukuthi umntwana aqhubeke inhlala kahle yakhe ibingle kahle. Sinhlangano ya SOS Mnguni siyajabula ukuthi sisebenzane lehhovisi leli latisako bemimango nebaholi bayo litsena liphakama lelihlelo savele saqala ngato bobambe boshifu okay bonke la even eSwatini sabafundzisa ngaloluhlelo nangetindzaba tebantfwana lasebalahlekele ukukhuliseka baveta nabo ukuthi vele yinto lenengi lamangweni safundzisana sabacija etindzabeni taka foster care nokuthi sidabe sisebenza kanjani satsendlulile nokuthi nabo yini irole yabo sathi nasesendlulile lapho nyalo sesi trainer ema community child protection committees lemimangweni lokungiletinye tisekelo lesisebenza nato lokusho ukuthi vele losima committee abakhona lamangweni labuye kuvikela indzaba tebantwana ma committee lamadzala akhona but siqhubeka ngaloku siyawacija nje ngoba tindzaba tebantwana tenhlala kahle tibandi. Okay. So sibasekela ngalo yonke indlela ukusinabo bathi baticaphele so siyasebenzisana nemakomiti emimangweni nemindeni ebantwana umntwana lasahleli ka foster care budlelwane ne lapho atalwa khona siyabukhutsata ukuthi uhlale bukhona nakabe mhlambe ehlobo takhe ufuna kuyomhlola baya kahulumende ngoba ngihulumende lolo wathi lenzaba so uyasuka ke uhulumende uyanayele akayile asibukhutsati lokuthi awubhukuli okay indlela yakhe kahulumende akwendele liphoyi nala kuhlala khona umntwana uhambe nivusele umntwana ngoba asifuni bufe lobudlelwane bemntwana nelikubo nalabo abakubo bengadi. Mnguni la lungelo lomntwana lihamba lifike phi lungelo lomntana lagcine lomntwana lamfukamela lihamba lifike phi etindzabeni telifa ngiyambhalisa lomntwana osangangena efeni lam na mhlambe lo mntwana okhanza ukuthi ulahliwe kodwa umndeni ofuna kumthatha kepha usungamkhulisa kuthi awu sowenzile soketa ulotshola suyavela umndeni ngeke phela umntwana ambese usodliwa kwaSwani kanti umntwana wakasimelana ngeke sekusuka umsimo lihamba lifike phi naleli lungelo lolo ogcine lo mntwana kumkhulisa yena. Mnguni wakithi lo kwendekako la lolu hlelo lokufosterisha lesikhashana okay akusiyo into mhlawumbe yesiphelwana ngindeka ukuthi batali balabantwana bayaveka lo mahlobo kodwa ke noma bangavele sikhutsata ukulabatali abahlala labantwana sithi bendele nje uNkulunkulu kude bangabheki kubhadaro nasikhuluma ngetindzaba telifa lo mntwana lo usuka bekwe ngihulumende la kulomndeni lomfosterishile umntwana wahulumende lo akangeni efena kanasabelo nje efeni la kancuma noma ngiyathanza mina ukuthi angimupho mangibona umntwana okhuliseke kahle namindlela diphatha ngala khaya uyangikhutsata njengomntana umfayisini ngaphandle ke nase kusuke ngakuwe enhlitweni yakho ukuthi ufuna ukufaka efeni njengoba nami nje ungangifaka Mnguni wakithi lakho nangabe usuzenzile sikhuleni. Yebo Mnguni kungeta nje kungasho ukuthi kulenza bayabo babetikhulu
sike saba naye umtali mhlawumbe la khona vele waya lendlunkulu wayotivetela lokho ukuthi mina emhlazana ngihambe emhlabeni sengicela kumgobela la. So leyo ndzawo leyo mfana leyo unayo kuveta lokho ukuthi lobudlelwane bukhona vele nabo babetikhulu phinze lokunye kuleminye yemigomo yekokuthi nawutongena kuleli hlelo kudzingeka nencwadi vele levela le endlunkulu letakuchaza wena ukuthi ungubani uwakabani futhi lamangweni uwateka kanjani kuze nathi sitoba nesithombe lesicacile ngawe nalomango ukwadi ukuthi sowusukumise noma sonesinqumo sekuhlala nana umphana thide losuka kuphi. Ditsini ke mhlambe maphupho netinhlelo mhlambe tekuthuthukisa lolu hlelo esikhathini esitako mhlambe nemlayito ngakhona ukutshela nje sibe semaswati. Lengakuveta nje Mnguni ukuthi kuliphupho kithi kufisela mhlambe leli vele sihlala kilo lokho ukuthi nalo ligcine lifanana nalamanye emave. Okay. La khona mhlambe le foster care ifika esigabeni la khona mhlambe uhulumende akhone kuba nelimasela lelicinile lekokuthi lingasita labo batali labo labahlala nalabantwana ngoba siyakuthokotela vele lokwendiwa nguhulumende kakhulu ngoba usayisita imimango usasita nebamfu kuhlangabeta sikolwa kuphinze nalabo labaphila nekukhubateka ikhona emadlana labayitholako kanye nabogogo nabomkhulu kepha kusifiso sethu ukuthi ngalelinye ilanga nathi mhlambe kube khona lokuncane lokungavetwa nguhulumende kulelo hlelo lelo ngoba uyakhanza ukuthi sekuyashoda la kushoda khona kuze kutokhonakala ukuthi loyo nalenhlitiyo akangabi nalenhlitiyo kuphela kepha uhulumende akubonakale kube khona lokumbambisako phinze sibe nawo ke nalamakhaya la khona kutowateka lokuthi la makhaya lawa vele seka ahulumende yize alemimangweni sibigcine sinako loluhla lwawo loliphelele lesitawamba siyoshengetisa ngalo ekwamhlabhlangene lokuthi kunaka abani nakabani lese bavele bona batigunyata ukuthi thine siyawuhlala nebantwana laba sebalahlekele ukukhuliseka njengalama institutions lebesikhuluma ngawo but kube yinvo lesemangweni kungabi yinvo lele emadolobheni. Ya sangidawuni yento umlaleli ke la ngicela ukugcina ngawe Wandile beninehlelo la ehlelweni la SOS ngela womgcibelo ngakhoda to 8 ekseni bekunemidlalo omayele bokhona nifundisa lehlelo lolu inkozi malanga kunejale mhlambe yakhulenya ekhaya sokhanza ukuthi lengikholo siyabo sethi yaphambana ungakhuthatha uthini mhlambe nabe lomntalisa ahlena lo mntwana umfaka eswini kepha ukhanza ukuthi lo mntwana uvongaza ukuthi mhlambe indlela okuqhutshwa ngayo la kusile lendlela mhlambe lemehla kahle yena. Ngangibonge wena wegudu ngibengacela nje ngemvumo yakho ngobe sihlele kubuya ngemgcibelo ekseni sitokhulumisana noluhlelo lo ngiyabona sisawunaba kulo mhlawumbe nje sekungaba kungeda kulombuto lo ubutile ukuthi kuyaphambili yini lesikufisile ngalenza abatekhulisa abantwana lesikhona lokusenhlitweni yethu sinhlangana ka SOS ukuthi akubete ngishona munye umntwana lo tawukhula yedvana lokunye ke etukwaloko ukuthi singihulumende hlitikolaka labo sonhlalakahle ne department yaka children budlelwane bethu buqine esigabeni sekunesiqiniseko sokuthi bonke abantwana banakeleleka bonke abantwana kunciphe naleti nombolo letitawuthatha abantwana bayongena emakhaya lafana nabo SOS kodwa abantwana bahambe baye emimangweni bangene emakhaya lamancane labantu okhona kuthola lithando lolushisako nekunakeleleka lokududana. Shumi na mina ngemizuzu ngacwaleka insimbi yemfica ekseni 14 minutes before 9 iyalisethuba lakho ke mlaleli nabe khona bongasusele khona bakhona ke la benguni khona ke la sikhululwa kancumalo ocama ke obisina basonhlala kahle kuloliphini oluvisi emhlonjalo phina ndvonankulu kanti na Wandile akasimela ngicama lapha SOS Villages uyashaya inombolo 02061010 nabe khona ufuna ukuva kabandi lo sele kunahlelo foster care inombolo eshayela kuyo ke 24061010 msathu ngenilehlelo nisawubona abehlabani sanibonani babe Vusimanjele siyaphila Nkosi njani evusweni kaMngoma siyaphila baphasi bami semoye babe Hlabani siyabonga bengithi angidlulise kudumisa uhulumende kuleli hlelo lelo noma kubeka SOS kuleli hlelo labasendela lona kulabantwana ngoba vele bakhula likhulu kakhulu le okhanza bede batali bengifuna ke lokuva ukuthi
njengoba kwayithinta nje sithi ukuthi nangabe lo mntwana sitamthatha kwande sohlala yedwa kuleli khaya noma ke walahlwa ngumuntu kanti bekanalo likhala kubo bayaladi so yohlala ka SOS children sekutekela abadala bakhe nasekabuya bayakhona into ukuthi babuke lelikhala abekahlala khona noma ke indzawo eyise nabonina ukuthi abiyele khona bakhanze ukuthi basangakayithengisi ngiloko nje lebengifuna kuva kuloko baba Sihlabani. Sibonga kola kushayela ehlelweni noma ngehlelo Tenhlalakahle ekhaya Eswatini mlalo msana number is 24061010 nabana nombuto ungashayela ehlelweni ungenile sawubona. Yeni njalo Sihlabani. Siyaphila sibeko njani laphansi ku WhatsApp. Labantu abakhula phaka eseke njalo salo bakunento ngentibuke manje uthola mbana nako yakhula utaba indodza yakusasa abe ngimake wakusasa njalo lapha nje nakusuka nje nabe nese uthatha ngomjida nangilomsikade nje kakhulu siyashada nasekashada kabekisa njalo enhlande kusashada selobujja kushada kuyekhambe njani ukuthi athwazi ngoba phela bathi ivame lehlobo bese sethi yavela sithi hey ngomntwana ethu ngoba sethi vathi soyashada into sedinhle ngoba hlobo kanado sithi yabhaxa induna isesekade kuthi sekadibani netikaya etinjalo nje kuthi bese wenda njani lasethi ivale ihlobo lithi hey umntwana ethu ufuna inkomoto ethu uthini ngiyabuta nje lokho sawona ngiyabonga. Sibonga kholo thulani kushayela emsakatweni wangwane kulohlelo Tenhlalakahle inombolo yisi 24061010 umzuzu lishumi namunye ingacwale ngensimbi yemfica ekseni 11 minutes before 9 emsakatweni wangwane samoya ehlelo Tenhlalakahle sawubona usemoyeni sawubona ya ngotsubalekile kumlaleli la uyashaya inombolo yisi 24061010 nabo ngaba nembuto lo ngaba nawo noma mhlawumbe ufuna kuphawula ngane indaba esikhuluma ngayo nahlelo kemasatla amahle lweFoster Care lokuhlelo ke lokufukamela kumntwana ikakhulu lo ngamtali uhlale naye na ungasizo ke sihlobo sakhe ke sengadi 11 minutes before 9 inombolo ke 24061010 nangabone imbuto mhlawumbe khona ke lokho la office ke ukuphawula angivele kunethe lithuba wena Mnguni ukuthi uchaze na ikakhulu kana nambuto wasibeko yabese ke sobuya kuphendula kumbuto wavusi manje esikhulile. Ngibonge wena wayigudu tinzabela njengaleto inhlangana ka SOS ibakhulisile bantwana kwafika esigabeni lapho khona bekude bekatsavela kokuthi uyamathi lo mntwana kodwa nasekucala kuba khona lokuhle bese siyavela Sihlabani sothe umntwana athathwethu lo thina ke sinhlangana SOS kwethu kukhulisa umntwana ngaphandle kokubheka lutho. Okay, lesina kwenhlitweni yethu kumbona lo mntwana athula likusasa lakhe atimele yena kodwa ke nje lengakuveta lokho ekwendeka lokusendekalele ukuthi ikhona le intombazane leyathola umenvo South Africa baqhamuka abakhwenyana ingomo tigcwele ilole intombazane yavela yathi cha ngete ngathi mikisa mina kumalume Sihlabana lengamathi ndathi mikisa leka SOS sekusho yena lo mntwana ukukhethela yena ukuthi akwendeke ini ngakho ke ilungelo lomuntu liyahlonishwa kodwa ke thina asingene nasakhulile umuntu nasekuvela emalume wakhe ukuthi ufuna kwendeke ini nasakhulile inzaba yakhe leyo sesho ukuthi ke singe SOS simcoka ngelikusasa lemntwana athi anikhulisa inibheke usekhona mhlambe into bese kuyabuya kini cha sikhulisa ngaphandle kwekubheka lokuncane kulabantwana lesihlala nabo. Ya sibonga khulu ke Mnguni esikhulile uyabuta la umlaleli futhi manjwele uthi engabe vele nisatha labantwana bafayihlelwa ka Foster Care kukhona into bese uyalusa le kusilimphahla yabo nemhlaba lomntwana akanawo sekabuyalela buya khona sebele ekhaya kuba uma sihlelo lesikhashana lakhanze kusikonke sebakuthengisile sekudliwa umntwana agcina esanzinza. Ngiyabonga Sihlabani ungumsebenzi wethu vele lokho ukuthi la umbana achamuka khona siyachubeka silandzelela sinaki kuphela lo mbana ngoba umsebenzi wethu ukuthi sinaka lo mntwana phindze sinake yena lo mtali lona leto dinginga leto ukuthi yini lokumenda ukuthi angakhona ukukhulisa lo mfana lo kwangaleso sikhathi phindze sinake naleli khaya uma ngabe mhlambe kude ke leyo mtali lo sivetile ngaphambilini ukuthi siyasebenzisana nababa betikhulu labatawusala bati ukuthi kunana inzaba yana umfana na ngoba vele akhona emakhaya Sihlabani la khona kusale kugobhoda emva kokuthi kusishayo nje kunasifo lesikhulu kakhulu iHIV emalangeni landlulile la khona abantwana basale babodvana abakhona ke lamakhaya vele lesekaluswe bantwana kepha ke indlunkulu iyawadi ngibo lesiyaye bese sibambisana nawo ukuthi lawo makhaya lawo achubeke abe phasa isandla salomntwana ngoba inhloso yethu ukuthi umntwana angalahlekelwa nguleli khaya la kubo
uphindza angalahlekelwa nangilo lobuve bakhe noma nalo ukuthi nje atati ukuthi wakumuphi umango ngoba usatawubuya usatawufuna kufuya usatawufuna kusebenta khona lapho usatawufuna futhi nekubuyisela emangweni wakhe atati naye ukuthi nasenginebamfa bami ndawuthi mina ngiwakuphi 24061010 nangweswato umsato la ushaya khona nangabona imbuto umlenzilongane utongane ehlweni sakumoya ehlweni sawubona yebo mfakati wami siyaphila makunjani wena Embaka bathi Mdolo mina lo ngiyanimva boba beniteka yona lapho ngifike mina ke boba kulabantwana labalahliwe mina umbono wami uthi nangabe lo mfana ngitengatomcelela ngesimo lesithite ukuthi angikhoni ukumkhulisa impilo nje ngoba injalo ukhanze ukutela ngahlala khona ngoba ufuna usebenze athole kudla umfana mina labo bantu labo ke ngiyababonga labamletha ngicocela umfana nguyeleni ngamvela laba labalahlela abantwana ngesibhuku nangesibulawela angasafuni ukuthi amnaka umfana wakhe nalabo labathi ihlobo lababe bakhona bahlala bathula babukelela azawulahleka umfana bese bavela umfana sekakhona sekakhulile sekanelutho bahulumende akabahlawulise angabayekeli ngoba lo monakala utawudlanga la emhlabeni ngiyabonga abasakati bami ngishimbo sibusile amen sibonga kakhulu makefaka ukuthi ivakele Mdolo 24061010 kaze ukuthatha umlaleli wagcina kamlalo msangano kuloko ehlelo imizuzu isithupha engashaya insimbi yemfica ekseni 6 minutes before 9 namba khona mhlambe lo ngakubota noma ukuphawula kulo hlelo sokwamukela sawubona Sabangoni ngiyaphila bhuti kunjani siyaphila ngwachawuka sibonga bhuti yebo chawuka mina ngifuna kubuta ngoba phela sebengona uthethe umfati kwente kube nezinkinga lemenve lokuthi lo mfana ngabe suyakuhlupha lo ikakhulu isombatani lokuthi umpota kuphi uyakuphi ngabe ubuyela enhlanganweni yakaSoto ubuta uthi abamyane wenta njani lapho sebengona cha ngiyevakala chawuka Sabangoni ya nambuto wa chawuka emngoni angicela uphendvulo besopotaphi ubikaphi cha ngumbuto lomuhle lolovela kuye umlaleli ichawuka bantwana bethu ka SOS bantwana labakhulisekile noma bakhulisekile singete sakubalekela ukuthi mhlawumbe ngendeka uthola ukuthi lomunye so act out of character akasendi kahle lo mntwana loyo angavela umlaleli lihhovisi labo sonhlala kahle lenhlala kahle ayikabukela umvana kulesigaba leso suka samdzala lo muntu lo lokusho ukuthi asangavela nakubo sonhlala kahle atokhulumisa inhlala kahle emshadweni yakhe ukuthi ana kunelinyeva lapha lengithola kulo makoti wami so ukhulumisa linyeva emshadweni ngoba letinza batenhlala kahle yonke ehhovisini labo sonhlala kahle labakhulumisako so nginesiqiniseko sokuthi labo sonhlala kahle njengoba engivetile ukuthi uhulumende utshalile kubo bacijiwe ngayo yonke indlela kude nje longangena umthwalo wethwele uphume ngilokwethwele futhi naso ufike ehhovisini labo Vayelisa ke mngone ukhumbula umlaleli ukuthi inombolo itholakala kanjani emahhovisini utholakala kanjani ngingenda nje siqiniseke ukuthi libe SOS indawo ucubana sebenzisana nohulumende kwento enhlala kahle emthana ukuthi bengileyele kahle sengivalelisa wena wayigudu kungaba kubonga kakhulu kubadala abachubekile bavula tandla tabo netinhlitiyo tabo tekunakelela abantwana lasebalahlekelwe ukukhuliseka abadala babo nekuthi ke siphinze futhi sichubeke sifake isicelo ukuthi kulabo kanjalo uma ngabe inhlitiyo ikhona bafuna ukukhulisa abantwana siyacela ukuthi abachubeke ticelo bangatifaka ko onke amahhovisi abosolhlala kahle la sabalele even lonke laseSwatini netigotsi talo kokuthi abachubeke bafake ticelo tabo batawusitakala nekuthi ke sesishito lokho siyacela ukuthi nangabe ikhona mhlawumbe lokulinyeva ukuthinza inzabe yemntwana sikutsata ukuthi lami mangwana basukumela etulu bathenze lo office labo solhlala kahle noma kanjani bosolhlala kahle bebata usukumela etulu nekuthi ke sengigcina thina sinhlangana ka SOS sisebenzela last washini embabane sikhona nakamanzini sikhona inhlangano sikhona nase stake lapha phasi kulikhula inombolo yase office ithi 2505 8471 lapho sitholakala khona bangasilandzela ke bantu nase khasini lethu la ka Facebook SOS Children Villages Eswatini ngilapho khona ke bangasilandzela baphindze futhi bathanze konke lesikuposta ko lapho
Simokhulu ke Mngoni loyo ke benguye ke wandilo kaSimelana cha lapha SOS Village Mngoni ya sikhulile umlaleli obutile ke mhlambe noma ke ubeka umbono ukuthi ngathi uhulumende ngoba nisenaka wonke umuntu ungathi ngabese lawa mhlambe labalahla labantwana laba esole kutima ukuthi hayi kukahle ngabanaka kepha lo lahla umntwana amtholo ngathi ngabese ngiyayekela ngaye manje nikhulisa nomntwana. Ngiyabonga Mngoni. Lo mthetho webantwana phela awusho lokho ukuthi nangabe ulimate umfana noma unyathele ilungelo lemfana kumele sikuvele noma sikuyekelele. Imvamisa ke kulaba mhlambe laba silahlelela bamfana lukhona vele eliswati. Okay. Liyayiligunyadwe ngilomthetho webamfana. Leona ukhanzakale vele ulahle umfana noma ungamphathi kahle umfana ngalendlela lesibheke ngayo thini vele lukhona liswati lotalithola. Singikho ngithi asibuki lo mfana lo lahle kuphela kepha siyaye sisite naye nalomntana ngoba naloku umsita ngiloku kumenda ukuthi abone ukuthi lesendeko la kasendile asisiso lesikahle kukhulisa lo mfana. Akusikuthi mhlambe vele sibese siyabavela ngoba umuntu uyajeziswa sihambe siphele leso sijeziso sakhe bese ke sithola indlela teke ukuthi ubuyisana njani nemfana wakhe uma ngabe kusavuma kepha tikhona tikhathi la khona kanze ukuthi vele lo make uyasho ukuthi no mina angisafisi noma angisakhanuki kuba ngulomake waloyo mfana loyo kuba khona ke indlela bese siyadisebenzisa. Vele ke Mngoni akuneto umlaleli mhlambi inombolo yesehhovisi la khona kunishayela khona safuna kuba ngathi nizaba nehlelo lefoster program. Sibonge kakhulu Mnguni kuba nathi ehlelweni singathokota ukuthi umlaleli achubeke abambise uhulumende achubeke abambise netinhlangano tekwe ukuthi mhlawumbe nakukhona sicelo noma nakukhona la kakubona ko umlaleli ekhaya angashayela inombolo yethu lesinayo lekhonakala ukuthi ifukamele tonke tindzaba tebamfana ngo116 atawufike asho sikhalo sakhe kepha ikhona inombolo yelayini lethiwa ngo2404 2723/4 24042723 la khona angatobika khona konke noma uyafisa uhlala nemfana noma kunetimvo la kangadiva lahlelweni.